Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uting shop ubade na South India Himanand Velayudham ula jatlanti habaw pwese Shillong hadian ka klam COVID khat khandai ola yo manage ban panjing rap na kawai kedukan sha yakni ka film ka bawni uting shop na South India badang thamai ula ak ha Shillong kadai ka bala ai kerteng ka cafe dukan sha ka ban supply pai ba ka arpu South Rik mentau banai nai wiang arajar arpulai ha Anjali Galleria Cinema ha kapor sanchiteng janmit man kasngi Kabas ngau tenan, bahaka ni ka film kumba nyau pau na kashispa kiti kisamla kasi belai shim benta kum ki puron, bat ki ba acting shop senran, bat nyau pau na kashispa la ringdur hari kasi, kaban supply pai ba ha ki cinema, ha kari India ka ketin Hindi. Uting shop senran wala ak ha ni ka film ulong risami pasa bat arngut ki puron, kasvetlana, wankar bat Kathleen Maya lalu. Kat bawa ba Meshak nong steng ula long kum director ki try pat ki don laingun kata ki long kum Monica Renja Uniresh Kumar Sepol Himanand Velayudham u Anurag Jain kum co-producer bat Srinath Pichai kum unong ringdur bat nong pandan ya ki video Kabam kadi kasa lai bro Kulepi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ke jongi unong san hima Di segmen pentip sepi ba ngidan mata bari wei tik shop iba dang shuan nak jempule jungi mata bayo shuti ti ngi segmen ban yo keduk jabat pi nilayo me keduk bat pi ba risami pasa ti setelah ban keduk bat pi nomor nilayo keduk bat pi nokong hato ga jingruai shadu bakut ketok jingruai ka bang nilayo bentar bat pi ti de plan tiu te Iko apa ni kan berpi mata nomor kadon kawai ke film ke baik kerteng ke kafe dukan sha. Ni ke film lanon plan berhai jaga. Ni film kin sepelai jaga kani aku South Rik ni ubnai ani Anjali. Te berak piro gibrio rupat pi banwan pait kenang wa kawan kan kiu ingi. Ni kam kiu seprang ni. Kadai ke film kasi kadai ke film menakong ya pi kani berpi ak kani. Ngadon hi ba tang ba set ak tu kenjat kipat tu. Kani ro yo kani lat nanti ban dan kum supporting actor ni tu. Supporting role yang tu main actor tu. Kum no people ban ak kani film. Filaman batayang kendiat. Kum no people ban ala na film. Ak kani film numba director jangi ba Meshak nostek. Ula khadinga numar ba tu ki previous tu music video lo set ak try mai. Tu dah ajong audio tech. Untuk aktor ukam het main piru piham het main. Yo iya. Yo pi tu nyam tan arai. Kum iya pi ak hato ka film. They supporting actor they try jang restoran. Dah tabat kumbanga syirap yung aktor tangpang. Itu di ong bade nasau no. Nasau pi na Tamil na Badon sa na Chennai. Chennai mo. Ti Pisugum no piak lang bagi ni nabar sampai sana. So biang so ta day challenging ro amar ba first time ya banak lang mat ki ba nabar to. Te lumba ka language barrier dan jing kan dak tu pikir. Ikran Hindi ba ente. Amar ba to main language kada Hindi. Tang ba yakni pat ki peniha Anjali te ngila le dubbing ne khasi. Balai utu aktor sa uwan banak ni balai la shoot hang ni balai lembag storyline kan ni. Kalau hab lembag storyline ni movie kan. South one ja ni yang tu sini. Kabul jalan ti South no. Tu aktor jalan ti hasilong kan. Sana cari kasih kan. Kalau aktor pi kendu nam. Kendu. Pi kendu tak tu ke jingruai. Siapa kau? Aduh bakut tu ke jingruai pi klem yo. Aduh tu tu like pulih na tang hab sangat. Oh, saya pi pulih. Siapa ni? Pi pulih yo. Pulih jang physical education. Kai galan kita ban Mata ban hikai sports si kena mata sibuk ni ke new education policy ro. Te mata borok ki school colleges ki dan kam ye ke physical education namar ba borok ke jing dai tang ban pulih kat ki sports ki games itu ro kita dan kam memba kata aku ban dak cetai ban pulih. Te mata pi ong ba ak bisa ke film. Te kena film pandai pi ak meno apa pi let pulih semua pune. Lek Japor ni film ak shwa ban lek ni ro. Oh, betul aslam. Macam senam kan? Tiap hari itu par bangawan cuti alai benar dan yang tu kan. Te piok pisah capune. Te
pidan kapor ba pikat ma pa ko film luar ma film sini tak. film pidan kapor Dan baik ya. Setai itu nomor apa? Tangba hapun dep saya pulih mah. badai Ini tu kumba ang be mulai wai ro tangba ni kedai hobi jangat te gambar jang piru ka ba biang ha piksa biang ha pi ko belong aktor na pi ko belong kum lada pi ko Daya tu aktor ni. Yok, Sa lagi ro. no aktor sab rek kan ki sab ki aktor lagi kamai temai Habi ni. Kan bok ni sekamat. tapi snow kum no ba ki film ma ki telam na saw pis ngeu ba kan ka film kan penita di pa na ken yo jing kersan ni pe ba Ya, ngatrai ya di kersan nomor first time ni lah kelab Bollywood tu. Tolong ba siteng ya le na ni siteng tu itu mun digital ni mat kan ni architect kila kelab mah. Tegum tu tengah so ba kan tiu yang iro nomor ba jing ring ni jing advice stay ro kai pair ba ni. Te kum ni la learn mah ki la ya idea ro experience tamai. ti utu aktor buat sini hukum no kestenat na kasi Ah, benar so tungan du best ni jaka jong ni sini. Ta kada du borok kini jaka ki ado ki tourism site ru la like page dai bam akro la like page kamar ba ong seselang te wei nani semua kali jong ni te wei jaka ba internet tamma. tinggi sekian ba ya kan ka film la ringdo sa silong ti piong ba sabaro ki shoot amya kana Kalau sebar ki shoot ba tang ba bon tang tu jong aktor tu kan. Ba dai na te hi sebab bon ja sini tu. ja oh so banja unja sa kau ne ja sa luk ne ja sa ying na ti Sapet pat. aku itu tamu banja ma ti hane ka film piong na tu film south aktor south ki ba simatalang hane film tu pi banabar Dan ba aktor na Delhi ro ki dan Delhi. Bon asnona keleng-keleng him tu tamba. kalang-kalang Babon te giba na senengi nangi kesilang. ti talong kom ta piso thukum no kan yarap ban pen klan ban kan teu ya ki film kasina kan teu ya ka tourism na ya no kan ka film tu pi So ten ba ya borok him. Ya borok. Ila try ban kuntiu ya borok him mar ba language ngale dubbing ang kasi tegi jakaro na pan i jakaba best ni. Ta da. tapi itu yang ni pipat kum pi ko ban film no du no pistang film no dang red na na Mencuang saya cina funny videos tu dang tu dang suki tu dang kuat ban le funny tu dang le aku komik tenang tu pad dalam sedang tu lockdown tu syak kon ban aku music video syak kan kong tu ditang mapi tang happy sim ka kemat ma tang happy bala ban ai jing tang happy sebang hatu jurai mo tu western de hatu mo pisdang ban sedang ban aku juai mo ti ngai strat pe ata ka jing kran ke jang abat pi ti ni penkut ai kene ke jing kran ke jang abat pi ni sne ke dubiang anda pelawan paina punya kay ke jing kerpat jung pi pe ba nomor ba film jung pi kan pi arfa direct ha anjali galeria mo ni bentar yang kelam yang benar ni bentar yang te kerpat dari piu yang wan ke kerpat dari piu wan pajika ni film ni araso tering ni anjali nang i da e bar pi men sem pi yo nang ku chi prang du dai te ni ku dai chi bon ba ku le bon ba sami sami mo bari sami pasa tingin snack group yang pi bat kerpang e pi ki ba jukersan ya ka channel ka jongi no sanyima dang e kersan ya ka channel ka jongi bat kum juro dang e kersan ki film kasi kenang ba kilaban penmicu bon ki film kasi kata mi isni ku le bon Blay kateng jong adi Elvis John Teron hakan ka film jing sya ngadon artli ki benta te kawai ki benta ngatri kum i still photography haka technical team but kawai pan ngadi ka supporting role ka ba tang khniat kum to
Tengok don lang mentah keniru. Ya kan film on peniha ka Arab Sautrik u naiwing arjar apply. Hapo biju sinema Anjali hai. Anjali Cinema. Anjali sinema. Han marah hapo film mar kidan ki DOP ki bana po Chennai. Te kidan ru ki assistant DOP. But ki badi jong still photography pat ngahaban page kum ki kanunu ka ba kila set up hapo shobang sedang ka film de ka important ba kin yang balong ban hapit banyak teh subu menta kila ring dur ya kini kowe jaka kamot on the next day ngisut biang tuju ka scene di ki haban page apo ka still photography jong kan kalong ta ya kini kam te ngala kam slam ngala sedang te kendiat kum ka jing batai mo te ngayo bentaru lomba ngalit boleh kowe ka Institute Shillong kita di ka Audio Tech Shillong te lengba kan ye Hai kadon. kadon hapo umpling lumding dan Mana bahikaya pi kata. kidan kumba arangul imut ki tambah ki badi ba in charge ki badi ki bahikai ni de ba mesak nongsteng hakani ka film ka ba nikong hi te ka de bet lengba ka Audio Tech hi nomor ngalit pule hang te jong ka sound engineering ban ngada ban pass through te rin katupan ngayo Bandung bentano haki media kan kani ka film long la ring dur lang bat ki breu ki bana Shabar kum ki bana po Chennai Delhi bat ki ki Jakarta te ki DOP bat ki badi na po Shabar long ki long strict bat ki long discipline happy ki te plus ngadang day first time te mo ka film te ngadang doni sibun ki jing eru ngahamat hi Ini ki baring video pi om bagi na Chennai. hai ki na Chennai hai Gitar baru ki wanda. hai ki wanda lon Shabar hai Kisah kan benar Chennai Shillong. si penai tame namare kan ka film ngila ringdur South Housing kumta hai Sabar sengi mo. hai Edit. Ro Chennai ini Chennai. edit ngila arbanta kilong la ya lang bat ka Audio Tech Shillong bat ka mun digital napo Delhi ten kasih ngile dubbing bat Shillong te bat ka Hindi te kila don de ki pat ki balik dubbing sepo Delhi ya kan film lah direct ni iba misak nosteng Kuno ipo ba direct aktor di nasau. No shoot di nasau no. Kebayar kuno ba direct ba mesak. nomor kali ka film kila don ka jinga trelang nadu menshwa ban pemi ni film kila don ka jinga trelang bat ka mun digital studio na po Delhi tang ta bat ki weru jaka kum sha Chennai te ngaya ngala wan ban pule po ka Audio Tech te ngila yo ru ban visit season po mun digital studio Delhi ngila ada ban one visit season te kajing te kampat long ngamla banda tiap hamo nomor di tang student jong ka audio engineering Shillong rai kana bampar ban nang inyo studio ba kamha. Kebayo Delhi. Pi kuno Shillong. Hasilong te ngampat ayo banda visit bah du kata te kabang ayo hi ban visit te kadi tang hapo jaka puli jonga hi kapo Audio Tech Shillong lumding bat kan ka film ngatrai klempap kan sahit bat nomor bakade ka film ka ba ningkong mo hapo kari kasi jongi ya ka ba nginyo kum gane ka film ka ba nya trelang bat ki breu ki bana Shabar nomor kade ka Bollywood film te yakni film ru la ringdor halai teli ki ketin mo ke Hindi kasi bat Tamil te ngat kerman bahkan sahid bahi Kerman bagi nong Tamil kini wan shooting bunteli. bunteli hai Lagi i kan ke film. Peace ngeu ba kan nyarap ban ra ya ka jad reu kan ra ya ka jelak jungi lambang kan film. Saki bagi jela. hai ngatrai katahi namar yakni ke film ken sapen i long mde tang hapo Shillong ken sapen i ru shapo barok jong ka ri India he barok kowe te kiwi kumjuru kelawan pen iro ki OTT platform Tu aktor film South ni tang sin komenta. ngatrai ba inang dei kasin keman kong i te plus namar ba ideru i wei ba producer i ba syai trilang ha bunteli ki Bollywood film te kita ke bangi yo jing tem mo kum ki students te nakal yang jonga long kakarpat pimo ki pai ba baro
bapin ai ke jingkashan ini bapin one page akan ka film kabarsa penmi po Angelis nama Shalom haka art sautrik jong naiwing arjar play te ngakarpat epi bapin ai musem bat ai ke jingkashan yak bapin one saki dak jong ki kmat yak ban one page akan ka film Dah keluar sebut.